Nikšićka željezara ima ćerku kompaniju čija se djelatnost ne zna, a koja je registrovana u Amsterdamu, na istoj lokaciji, sa istim brojem telefona i istim sajtom kao i desetine drugih offshore kompanija, saznali su u Mansu. Crvenim slovima su označene kompanije čiji je direktor isti direktor kao i gospodin koji je direktor željezare, ćerke kompanije Željezarine i koji je u ime Željezare Nikšić Crnogorske, odnosno MNSS, potpisivao anekse i druge akte sa vladom Crne Gore, to je gospodin JDH. Ćalović kaže da postoje najvjerovatnije dva razloga zbog postojanja ove offshore kompanije. Ili izvlačenje novca iz Željezare Nikšić, ili za pranje novca. Znači, to su dvije stvari zbog kojih uspostavljate jednu ovakvu kompleksnu šemu offshore kompanija. U Mansu očekuju da će policija pokrenuti istragu da bi se utvrdilo da li je fiktivna Željezara Nikšić Nederlands izvlačila korist iz Crne Gore. Gospodin ministar ekonomije objasni kome je prodao Željezaru Nikšić. Jer da se razumijemo, to je jedno od ključnih preduzeća koje je ostalo u teškoj industriji, to je najveće preduzeće u Nikšiću.